Ko tai te wā, ka tuki rai ki te rai e nei kaitono o Te Tai Tonga. The protection of Te Tiriti o Waitangi. The Labour Party is committed to partnership with hapu, iwi Māori, hapuri Māori katoa. We're going to make sure that we do tax the wealthy and give money back to everyday New Zealanders who are struggling to pay their bills. Education is not just about the classroom, it's about our future. So enhancing educational success is my bottom line. So Te Tiriti o Waitangi needs to become a part of the central adjudicating nature of this country. Nō tēnei tau ka tūmotu hake te mema paremata o Te Tai Tonga a tāku te Ferris, he panonitanga tēnei ki tāna kaupapa pōti o te tau 2023, I reira I eke ia hei māngai mō te Pāti Māori. The independent seats may be pivotal in this election. We know this election is going to run into a tight race, and if it comes down to 1 or 2 seats, then the leverage will be there. Our key mission was to grow the understanding of our people. There obviously weren't a lot of opportunities to achieve big things or big wins with the current government, but engaging our people was the main thing, and raising that education, that was our key goal. And I think we've done very well in that sense. Mai Te Whanganui-a-Tara ki Rakiura, tai atu ki te tai o Pautini ki Rekohu, ko te Tai Tonga te rārangi pōti nui rawa atu o Aotearoa. E whā ngā kaitono, ara ko tāku te Ferris, Mana Nui Ramsden no te Rōpū Reipa, Lisa Te Morenga no te Pāti Kākāriki, me Lisa Marie Murch no te Pāti Māori. Housing the homeless is super important, and we can put people back in homes. We did it in COVID, there's no reason why we can't house the homeless, if government chooses not to. Te Pāti Māori will introduce a Māori Education Authority where we will support our kura across all educational sectors. The biggest issue for healthcare, puta noi te motu, is the cost to access. That's why Labour's committed to 3 free GP visits. Te mea nui ko te tangata. So that investment, immediate investment into looking after our people, social services, kaupapa Māori health, all of those things immediately. E toru ngā rā e toe ana mō ngā Māori o Te Tai Tonga ki te kōwhiri rārangi pōti. Ki te hiahia ki te pōti mō tētahi o ngā kaitono o Te Tai Tonga, me noho ki te rārangi pōti Māori. Hora Kairangi Nicholas, Tahu News.